Utrom ulaong ba ke Iran kan sasyak bom lakum kadujok hadin bo presiden ke Iran ulapan map halor kijing syak tombor jong Kirikov. Uduna trom ulama ham ba ke Iran kan sasyak takjur hadin bakat Iran kelapatai ya kijing dawa jong ke Amerika pan pendam klam jete ke balong kum kijing pusniu ke bagi depan ra lakum hakalum jing tep jongki. Utrom ula jebab ya kijing kren jong masud peseskian ubah ka step juga sisa jan ulapan map halor kajing tombor kiri ba marjan jong ke Iran hadin ba sitayau jong kajing siat namding ka bajur bha. Utrom ulaong haka terus sosial ba kajing kular jong ke Iran pan pensange ya kajing hartma kade kajing mi na kajing hartma ka ba klem sange jong ke US bat ke Israel padula bo ya kajing pan map kum kadak ba ka Tehran kala de pan pendam no. Ka Iran kam desu kanong le be jot jong ke Middle East kilong ha ka jaka kata kanong syarem jong ke Middle East ulat tho da ka ba penrap pa udang perkhat dia kecing penjot pura ya ki jaka pergi kenhun breu halor kecing le boman jong ke Iran. Katadam kala betejur ha kanong ba jong ke Iran nen ka singi sajan kat ba ke Israel kalaong baklas tangi kecing ki ke bajur ka sorkar utrom kala maham baka jing betei bom ke bah tam jong ke tma ke prasngi kadang sateng namar bakaling sun biwon jong ke Amerika kelahiar hara Fairford haklu Starshire. Om dunai ka 1000 ars pa lai phungut ki priu ha Iran palat ars pa ngot ha Lebanon pat komba shi phungut ha Israel kilayap ong ke khubor joki he jong ki tu kiri ki sipai US ro kila sya peniap. Wata pedeng kecing pan map jong ke Tehran ke Iran kala penjuri kecing hartma persya ke Israel bat Kirikov kiba pediang ki sipai US nen kisi sajan da ka baong bakan ketak tangi kitu kiba trai bat ke US hakipor banwan. Upese sekian ulaong ba ke Iran kanum tombor syu ye kiri ba marjan ne ban penher namding lemda kecing hartma ke Iran kami na kitu kiri. Katanat bari jong ke Iran kala penrap ba kecing terekam banyada persya ya ki jaka sa par ki jaka sipai jong ke US ha kani kathany kimde ban batai kum kecing le persya ya kiri jong kathany. Kateran ha kesi sajan kala kam ba kala tombor kiktem jong ke Amerika ha Jofer barany namar ba kate ka dawlenong kala petha ikno song ba kendri tengan katanat dari jong ke Qatar kala kam kerpang ba kala pendu ya kecing ma na kinamding ka platmu ya kecela Qatar. Presiden jong ke UAE Usai Muhammad bin Zayed Al Nahyan ulaong bakari katon hakapor jong katma kacing kren pajpa paningkong jong hadin blastang kecing elek persya kibor ya dasun kia trelang pan khangla de kecing ma jiki misal hakapor menstem kinong leit nongwan ki ap ya kiling sun hakakat ling sun jong ke Dubai kajaka lejing lej ke papun briutam hakapertei lapan kenria iki sekit lurel hakakat ling sun ke bahebha hadin belami kecing maham kidur ki video ki peni baka jing syak tombor jong ki drone kalapau bakala len shop hakawe ke jaka ke badon hajan ke kadling sun hadin kata ke Emirates kelas tangbiang ya kecing terekam bala pensange sipor ya barok kiling sun ki balai paduan na Dubai ki buat peniat kem syam la batai lada don kecing khang na jing penjot ha ka kadling sun daki hajar ngut kinong Amerika kidang sakut ha keleng ki jaka jong ke Middle East ha ka baki jing kenthok kinang bun kat banang me kisngi ya ka sorkar utrom halor kecing temu jongka. Kamen syua unong mekmat jong ke Iran ha ke UN ulaong bakari kan syam ya barok kilat lenti panyada ya lade kidur ki pen i ya kejing betei pat katadam ke bakiu halor kathany sep ngi jong ke Tehran kat bak Israel kalaong baklas tang kejing pen betei ke bajur kum juru ha ka step jong ke sisajan kijing sawah ki bacam ki sawah ha Jerusalem pat ki namding ki bawan ne Iran ila penlong ki briu ban lej sya ki jakaban ri ha keleng ke Israel om syam ladon kanu ka khubor ne ka bala pentep bagi don ki ba mensau ne ki bor peniat kerke jong ke Israel kakam bakal penprai khat ndru teli kiling sun jong ke Iran ki bade juga code force jong IRGC ha ka jing hartma ha Tehran udana trom ula penrap susu baka jing hartma jong ke US kila penjot hadu sau pu arteli ki jahat sipai duriau jong ke Iran.